kita sudah sampai di lokasi. Tadi di jalan tidak vlog, Mbak. Mana yang jalan vlog rapet? Yang jalanmu? Ora toh? Ora ya? Wah, seragam baru. Padang enggak? Seragam anyar. Petang malah tak parfum. Ndi? Ono gambar gambar genderuwo apa gambar kingkong? Aku nabur. Gambar seker. Udune ini peleki no. Ora. Parok kok lho. Bajingan. Iki secange kurang. Dunia Nak black. Padahal anu lho, padahal dijok apa. truk. Nggodhok malah kurang sat suwe. Kilit. Kualet. Oh. Dek pantau kita di rumah Pak Eko. Arah mana gama? Parane polisi ya. Dari polisi teng. Anjir Ngenyek susu tak ambil gasmu. kita ya jenenge. Aku lagi paham, Cuk. Kok gerak nguntal wae menungso siji. Pikir guruntalan wae. Trimo. Dijibokne, Pleh. Pleh. Dimut kaca dijibokne di mana? Teng. Ada narasumber mundil sama pom. Sing teko emang anding mundil. Mas, iki wong balik tekan kene to, Mas. Golek wedok. Ada Jogja. Seko Bali lho, Kir. Yo wong iki kentenan kan. Oh iya. Ning Bali. Duduk sarkem. Aku masih wong Jawa cuma Lah kowe iki sing sok ngerti iki sapa, Su? Tak buka ini dilaten. Apa keleng? Alasan sak bungkus. Ora sudi. Apa kele balik kabeh. Tak ning dilaten ya. Oh, sik no. Dilaten. nah ora digowo Kepiye? Iku mau nyasar lah, ini yang buatkan Mas. Belum merasa. Sat arak diopaisan kompleks bungkus. Kon buka peci sik kon dilat sik. Rasa guyu ngopo guyu? Guyu melu guyu, ora ngerti melu guyu. Kloro nek kae ora ngerti kok melu guyu. Parah. Sekalian main. Sekalian main dan dibuatkan baju istimewa. Tutorial pemasangan. Cas apa? Iki ta? Cas 10, Iki di tas kayak gini. tap iki lho su. Iki Iki lho del met. ora eneng no. Sinyalnya jeleknya ya. Tapi nek baterainya ta. Gua siku Mas Nobel Mas Dewi. Siapa? Ini Yo, mana tuh? Endi? laksanaan diri. Nah, kunci. Ora nek sing trike apik, Pleh. Ora mungkin neblok. Kok kecer, Pleh. Lho atek ono koyo Musrik percaya komplek. Itu keguyu lucu. Ganti lagi video mah. Jangan jijik wetenge sumpah. Melu-melu kancane. Play sesuk aku nampul play, sumpah. Lho wetenge komplek. Saiki dideloken be wong meteng. Namanya juga subur. Cocok banyune mik. Semiyun jamu. Ora lahiran iki kok. Ya wis entek.
Delok 10 menit neh entek iki ngo. Ngger entuk kacang ndilu. Kok mama ki biasane nek kira. Bang aku. Dan seru-seru Kasih kita begini. Konsep apa? Laporan juga aku. Apa tuh? Kali kontone Doni. Mbak orang menyendiri. Mumet ngapa? Danane iku ora iso diproses. 1.000 pending. Ora iso transaksi ta? Kirian iki arek naik gas, aku butuh paketan. Iya. Mas, Parah nih Anda. Parah. nah, Bisnis apa iki jane Donan? Lah iki tok kultus atas woi. Nah, yo ngene iki suran jerawuk. Otai. Ngono sih. asli iki ora ganti. tak gawe elek ben ora do terpikat. Jane kerja kapusan karo lambimu nih Yan. Cangkem Ora tau ndang. kelamisan. Kelamisan. Asline Kartika rak yo korban. Iya, gertekno urung. Tinju meneh. Ora ganti kasur. turuk. Kiron lambene elek tenan sumpah. Lambene Kiron. Jenenge wek kiron yo. Ora rusak ya ora kiron. Oh, alah. Petapuk pengkal sapi sok korban rak yo Merot. merot. Heeh. Pakem. Kita akan tinju. Kaosku ndi? Kaos apa? Kaos King Kong. Ren, juga Ren. 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 Dan kaosku. Kono ini, bukan lawange. Sing kaya sebok go. Suren. Kok jero watur nek bajingan. Kok jambu. Kok saiki bae no penak. Apa lo tahun? Saya hanya rela tenan iki. Bubur suket ta, Mas? Cilok. Sila. Kalau saya main nanya tak takon. Bubur suket ta Mas kayak guyu karo ngampet. Kesatrian bubut suket. Apa men? Bubur suket saya di jersey ini toh. Ora go hem-hem ngono iki ta modele. Men. Niroke jogete sing viral lho. Thailandmu dia lho. Oh Brazil so. Ngene iki. Lah iya. Agete men. Kepen kok ngono iki. Iya, alah. Suara. San. Waduh, bandit. Dang. Dang. Ah, Kiron pengok ambuni. oyo. Cici tenan wong loro iki. Sumpah. Arek kon ngemut pikiran kondo. Langsung ngambung. Jalan ngambung ucukane komen mah. Piro pasal? Sak-sake. Gur suara saiki ngene to, Gur. Ora dipakai. Bayangke dhisik wis. Menek kirun seneng men. Kowe sing anu ngene kirun seneng kirun. Paling kok gak ono wekek muton sih.
tekane paling langsung di. Enak. Iya. Apa Ron? Di siapa? Bisa. Jadi intinya banyak banget apa ya? Intinya mencengkam ya. Untuk jalannya itu kurang penerangan satu, kedua masih ngalas-ngalas lebat. Intinya dan sudah berwisata di mana aja Mas Randy? Kemarin tuh datangnya. Terus Kali ke Malioboro doang. Ngeboro dan ini tadi mencoba di Heha. Nah, biar penonton yang belum tahu apa ya Heha itu bagaimana? Bagus enggak? Jopola. Ria Molinda, terima kasih yang telah tetap Mas. Kita akan coba untuk memulai malam hari ini. Semuanya. Iki ngono kuwi. Kuwi sapa tuh sing nonton? Iki Sing nonton iki sapa? Jadi amal busana andang ini kan ngedeke engko. Iki nek letoy kaya ini. Pemain paling saru. Wis pun. Nanti bisa menikmati. Nah, selamat ulang tahun dulu kepada siapa? Kepada anaknya Decenil Yang yang bernama Moh Ardi Wiranata. Yang keberapa? Pokoknya selamat ulang tahun kepada Moh Ardi Wiranata. Pokoknya sehat selalu lancar rezekinya dan Coba. menjadi anak yang pintar, soleh, dan berbakti kepada orang tua dan bisa membanggakan orang tua. Amin. Thank you, Bu Eka. 10 tahun. Thank you, anggap aja. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun kepada Moh Ardi Wiranata yang ke 10 tahun. Cerit. Mantap. Ayo. Apa? Lah iya anyar guys, guys. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mengikuti perjalanan kita pada malam hari ini, dan kita sudah di penghujung acara. Terima kasih ya semuanya, jangan lupa di subscribe, di komen, di share, like. Kemana ya? Bener. Oh iya, terima kasih semua ya. Salame. Salam buat Salame kebe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.